Ok, pravimo ovaj somun sendvič, evo ga veliko mjesec. Ovo je za scenarij, dolazite kući, a tamo havarija. Plaće beba, plaće žena, plaće punica. Piknete u grill otkoštene batake, direkt iz zamrzivača. Ako nemate grill, skontajte nešto stavu. Dok se to prži, sprijemimo ovaj sos od istopljenog putera, majoneze, malo soli, bruke, bibera. I dobijete ovaj raspadnuti kršulz koji ne položio ni na jednom kulinarskom ispitu. Ali ovdje nam treba takav. Od salate, ako već mora, ide samo paradajz, koji je ovih dana konačno počeo da dobija okus i naravno posolite ga. Nakon 15 minuta piletna je gotova, isjeckamo ju i tek sad dodajemo šta želimo od začina. Ovdje što manje to bolje, kod mene samo soj biber. Nazad u grill bacite miks gaude i ementala na nju i dok se to prži razrežemo somun, sos na obje strane, ali ostavite malo i za premaz. Redamo paradajz, otvorimo grill da vidimo ovu ljepotu koja nas čeka, sve tutnemo ovu ladicu za sokove i onda malo degeneka da se sve ove divote sjedin. Smjesu podijelite u somune ravnomjerno da ne bilo klanja u kući, premažemo ih ostatkom sosa i idu nazad u grill koji u ovom momentu možete isključiti. Razrežete svaki popola i poslužite porodici. Opa, pa gledaj ovo, nema nikog. Eto, koja tuga, sad sve moram sam pojesti.